Nova serija automobila koje Peugeot predstavlja svijetu, koji u svom numeričkom nazivu imaju oznaku 8 na kraju, definitivno pokazuju da su čelnici ove kompanije odlučili da se za tržišni udio bore na poseban, pomalo i radikalan način. Peugeot 208 treba da naslijedi i unaprijedi snažnu tradiciju koju ova kompanija ima u ovom segmentu automobila, koju su izgradili 205, 206 i 207. Dizajn 208 je nešto potpuno novo, vrlo dopadljivo, a njegov prolazak ulicom ne ostaje nezapažen, već naprotiv, predmetom je pažnje mnogih. Ovo će prije svega znati prepoznati osobe mlađe životne dobi, što i jeste ciljana grupa kupaca. Ulazak u unutrašnjost će predstavljati šok za vozača, jer sve što je do tada spoznao o automobilima mora da promijeni i prihvati nove poglede. Ovdje se prije svega misli na poziciju, veličinu upravljača i pogled na instrument tablu, jer je dosadašnja praksa svih svjetskih proizvođača bila da na pokazivače na instrument tabli vozač gleda kroz kolo upravljača, ukoliko isti nisu bili centralno smješteni. Međutim, kreatori 208 su odbacili ovaj konvencionalni sistem i napravili nešto što do sada nije viđeno. Kolo upravljača ima znatno manji prečnik u odnosu na konvencionalne, a sama pozicija je postavljena nešto niže od uobičajenog, dok je istovremeno instrument tabla podignuta prema gore, tako da vozač na nju gleda iznad kola upravljača. Isprva ovo nas je šokiralo, no međutim sa prvim desetinama pređenih kilometara shvatili smo koliko je ovo genijalno rješenje. Na ovaj način, kompletna instrument tabla, koja je sada znatno većih dimenzija nego kod prethodnika, predstavlja svojevrstan head-up display, što vozaču omogućava da prati sve parametre uz minimalno skretanje pogleda sa ceste. Posebna stavka 208 jeste udobnost, kojoj Peugeot pridaje veliki značaj. I pored nešto tvrđeg ovjesa, sjedišta su i više nego udobna, tako da stres uzrokovan neravninama na cesti ne dopire do tijela putnika. Tesni model je bio pokretan dobro poznatim benzinskim motorom zapremine 1,4 litre, koji je bio odličan izbor i na prethodnim modelima. U ovom slučaju, inženjeri su snagu ovog motora povećali sa 75 na maksimalnih 95 konjskih snaga. Uz istovremeno olakšanje karoserije od oko 100 kg, te povećanje snage što je znatno poboljšalo odnos mase vozila i snage motora, 208 je spremna da se vrlo lako hvata u koštac sa režimima oštre vožnje, pokazujući odlične rezultate pri testiranju dinamičkih i voznih karakteristika. Uz sve ovo, zahvaljujući dijelom i samoj optimizaciji konstrukcije vozila, ekonomsko-ekološka strana nije se pogoršala, već naprotiv, dodatno je poboljšana, što će svakako znati cijeniti njegovi vlasnici. Provjerena i unaprijeđena tehnologija u kombinaciji sa novim pristupom dizajniranju vozila definitivno djeluje kao dobitna kombinacija, a vrijeme će pokazati da li smo bili u pravu. Sve detalje sa test novog Peugeota 208 možete pročitati na Carlander portalu.